Sanibona, ngithembe niyaphila. Hope you like, share, follow and comment to the page. Izincazelo zamaphupho. Ukuphupha-ke ujola nomuntu omaziyo ephusheni. Ukuphupha-ke ujola nomuntu omaziyo, lowo muntu uyakufuna futhi uzokuthola, kodwa-ke kuyenzeka ukuthi ngeke nilaste ngoba wena naye nisuke niphethwe inkanuko. Kungaba ukuthi wena uyamfuna okanye yena uyakufuna, yingakho-ke evele emaphusheni. Nawe-ke kuyaye kube yileso simo sokuthi uma ngabe naye uyakufuna, kuyaba ukuthi naye akuphuphe. Kuyenzeka futhi ukuthi wena ungumuntu ohlezi emcabanga, uyamthanda futhi uyafisa ukuthi ngathi angakutshela futhi naye ukuthi uyakuthanda, noma uhlezi umcabanga okanye asemcabangweni wakho, yingakho-ke egcine sevela emaphusheni akho. Kungaba-ke ukuthi kusetshenziswe isithunzi sakhe kuthi bakuthole-ke abathakathi ngoba bayakwazi ukuthi besebenzise isithunzi somuntu ukuze bafinyelele kulowo muntu ukuthi bayamfuna. Nawe-ke kungenzeka basebenzisa into ukuthi uyayithanda ukuze bafinyelele kuwena abathakathi. Last but not least, yingakho-ke kumele uhlale uqaphile ukuthi iphupho liqale kanjani futhi liphele kanjani. Ubuthe-ke ney'ncubacaka ebezikhona lapha ephusheni ukuze uzokwazi-ke ukuthi umlayezo ubuthini okanye ubuqondeni okanye ubuhloseni. Sibonge. If you like, share, follow and comment to the page. Izincazelo zamaphupho.